издательство «Казан». Это уникальность этой типографии в чем? Что эта типография будет производить продукцию любую. То есть здесь вот акцент делал для незрячих. Для незрячих мы уже на протяжении нескольких лет с большими трудностями выпускали, с большими перебоями выпускали литературу. Не в тех количествах, которые нам хотелось. Хотелось бы обеспечить всех, но нет возможности. У нас проводятся курсы, и поэтому вот на протяжении всех этих лет не было еще ни одного мецената, который сказал: давайте я вам выделю деньги на печать по Брайлю для мусульманских книг по печати по Брайлю. Поэтому мы находили отовсюду, там, как могли находили, вот, чтобы как-то печатать. Я от всей души хочу поблагодарить в первую очередь Аллаха Субхана Тааля, от себя и от имени всех незрячих. Ведь он эту мысль внушил в первую очередь Ильдару Хазрату и всем помощникам, чтобы создать вот такую уникальную работу, уникальную типографию. Нашундай типография ашылу, шынында ол бізге де зор ярдәм булыр дип ышанам. Чөнки әлбәттә типографиялар күп булса да, әмма мәсәлән гарәп теле белән эшли торган, татар телендә эшли торган типографиялар бик аз, хаталары бик күп ясыйлар. Нашундай типография барлыкка килү, минем фикеремчә, инде безнең нәшриятка да зур ярдәм булыр һәм без инде очратыбызда күпләп китапларда бастыра алырбыз дип ышанам. Көрмәүчеләр өчен бер китап бастыру 800 сум тора. Шуңа күрә ул типографияның чыгымнарын каплар өчен менә шундый гадәти типография ачылды. Монда бөтен продукция чыгарыла. Вот эти книги, брошюры, значит, нанесение на дисках, полиграфии. Также вот можно печатать на футболках, на кепках, на кружках. Bu tipografiyada eng zo'r ish kiritganlari Татгазинвестның ЗАО Татгазинвестның генераль директоры Сахапов Рашид Лукманович eng zo'r ishni kiritgan. Bunda ko'ryapsiz, prezidentimizning da ishi bor. Bizim Татхим препараты, Zainskiy sahrini zavod, ham boshqa shunday yetakchilar ish kiritdilar. O'zingiz anlatib, shunun kerakligi anlatib berdilar. Bunda qaradılar и o'z ixtiyori bilan bunda ish qilib qoldilar. Başka mesleklerde bir yakından da Şam'a bir kum yapılan ne münasebetlilikten negizlenip düzülgen. Edeki tipografiyanın açılığı o İngilizce emellerimizden birisi de uylarga gerek. Çünkü o birinci bulup açılığı şunun bilen kalır. Eğilde görmüşler için kitap çıkarı, şolay bu bik sirak bulatırgan hal. Men aytdim endi bayağı. Kızgançka karşı bizning elimizde, Rossiyada bunday kitaplar çıgara turgan mashinalar da yo'q ekan. Hatto qog'ozlar da ishlamaylar ekan. Chunki uning foydasi yo'q, kirim olib bo'lmagandan. Biz bütün kirim turundagina o'ylaymiz. Endi bizning ko'rmovchilar, invalidlar turunda o'ylaganda kirim turunda o'ylarga mumkin-da to'g'ri. Tug'ishlarga bayat sistemasi bo'yicha kitob bostuv bo'yicha chiqqan chiqimlarni qoplash uchun yaxshi yo'l topganlar. Fizikada bostiqlar, boshqa adabiyotda bostiqlar, diniy bo'lmagan adabiyotda bostiqlar albatta o'xshashlari kerak. Ham shuni hisobda albatta yo'llashaginda o'zlarining chiqimlarini qoplayorlar. Tabii emine kimdir üniversite hazır dinle nezareti yerden mesleğine kuşken mekanlar deyip. Çünkü yerden mesleği aktif etinde. Siz andık kişilerden size yeriydiniz. Bir karaganda aktif iken ama kupsınmaz gidecek ama yerden buraya gelecek. Birler aktif ama sinirge gelecek. Belki başkalar için bu bugüne alardan kalıp şeyler çalışırlar. Yerden mesleğinden kalıp. Biz yardımlaşıp şefkatlilik eymek, kişinin halini bilip şulay dip yaşarga tiyişmiz. Bunda ihlastan nişanı dizisini barayı bir deyip yerdemde. Yerdemde bütün sürüşledi. Buna ben ayrım gitken 50 Türk'ümden kişilerden bir yazmalar alıp kaldım. Şak katmalı. Ben onların barısı turunda da yazdım. Buna hazır Allah bilse, buna bizden indi gazetimiz şu kadar matur çıktı. Şimdi kilesi sonumuz yakında matur çıkacak.
Аннары Әлмира апа тагын бер сорау калган икән. Менә бу эшләрне Диния нәзарәте үзе эшләргә тиеш диләр кайбер кешеләр. Нишләп ярдәм эшлисең шушындый активрак эшли Диния нәзарәтенә караганда дип тә әйтүчеләр бар. Чөнки дини нәзарәтендә минем аңлавымча гыйлемнәре бик югары булган кешеләр аз бугайында. Шуңа күрә, әлбәттә, аларның инде тормыш шартлары да әйбәт дип әйтәләр, акча да күп алалар дип әйтәләр. Әмма ләкин бит шәхеснең аның иманының нык булуы, көчле булуы, бу хәзрәт, ул бүтәнчә. Менә мин беләм бит инде. Бүтән имамнарны беләм, бүтән мәсҗидләрдә эшләүчеләрне беләм, бүтән остазларны беләм. Әмма ләкин Илдар хәзрәт Баязитов шикелле, теге нык иман әйбер. Аның менә шушы бер нинди нигә карамый торган. Шушы иман ныклыгы аны менә шушындай бөек эшләргә чакырып тора. Ул шуны эшли, Аллага шөкер.